Aké číslo padne, tak toľkokrát musím skočiť. Snad nepadne toto číslo 100 000. Už som dostal taký infarkt. OK, roztočil som to. OK. OK, pre psychopatov to koleso je. Je to... Koľko? Musíme si to priblížiť. A je to jeden skok. LOL. Ja musím robiť z tých 100 000. Takže raz. Dáte odber. Splním som challenge. Ale nie, dám to 3-krát. Aby bol zábavnejšie videjko. To bude copyrightovaný. No. Kamo, 5 skokov. 5 skokov, ja taký invažem pani z tých 100 000. Raz, 2, 3, 4, 5. OK, a ešte jedenkrát. Kamo, ja taký dostanem infarkt, keď mi svane tých 100 000. $80, no. A tak to budeme trošku dlho. Dobre, takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 a to až sem dopozeral toto video, tak je akože dobrý človek. A potom mám ešte Robloxové videjka, ale nie na mojich shortoch, ale na videách, nie na shortoch, ale na videách. A ak ste to video dopozerali až sem do konca, tak musíte dajte like, nech viem, koľko vás dopozeralo sem. Dobre, tak čus.